uwitwa Arsene ndetse na Milba bari bari imbere y'izamu baragerageza Sebo Antoni ikibazo cy'isoni afite kubera ko uyu umupira Sebo Antoni yagomba kuboksa aho kugira ngo awugumane kuko ashatse kuwufata yagomba guhita awukuraho agahita awushyira muri kona ariko urabona ko biranze ati rero igitego navuga cya Peri kijyamo igitego kimwe cya Peri bibiri byamukura biracyashoboka alright, turacyari sports journalism Grax TV. Ahanga nta kindi wakurana amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nta kindi kirimo kivugwa ni ikomeza rya shampiyona kuri uno munsi ku isaha 9 ikipe ya APR FC yari yakira ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni match yari nziza cyane, ni match yabaye ku izuba ryinshi cyane dore ko Kigali uyu munsi wishyushye ubona ko izuba ryabaye ryinshi cyane ariko match yabaye rwose kandi match yari ikomeye imeze neza cyane. Ni match APR FC yaje utangira 11 bari babanjemo bamwita Pavel Nzira yarari mu izamu n'ige na Clement na Arius wane bari mu mutima defense. Byiringiro Gilbert Kagege yarahari neza cyane, uwitwa niyo mugabo Claude captain yarahari, bamwita Engineer Tadeo Ruwanga yarari mu kibuga, bamwita Mamadou Ramineba yarari mu kibuga, banamwita Nibizi Ramazan umwe mu basore bakomeje kwitwara neza mu kino gihugu yarari mu kibuga, bamwita Mugisha Gilbert Barafinda yarari mu kibuga, bamwita uwitwa Dushimana Olivier Muzungu yarari mu kibuga ndetse na Kizigenza Tuyisenge Arsene Tuguma nawe rwose yarari mu kibuga ahabaye neza cyane. Ni match wabonaga ko ibintu rwose ubona ko APR FC yatangiye isa nk'ihuzagurika. APR FC itangira ubona ko utazi ibintu biri irimo, uwitwa Pavel Nzira atangiye atakaza imipira igiye itandukanye, abona ko ari imipira atakwiye kuba atakaza. Abitwa banige na Clement Arius wane bagakora amakosa atari aba defense y'abahanga nk'uko dusanzwe tubazi, gusa nibaje gutenguha abafana b'ikipe ya APR kuko byaje kurangira batsinze kandi bagataga icyari gikenewe kurusha ibindi ariyo ntsinzi nziza kandi ntsinzi yari yitezwe n'abatari bakeya hano ngaha muri shampiyona y'u Rwanda. Mukura Victory Sport ku minota 20 ku minota 18 yabanje guteramo igitego cya mbere. Igitego cya mbere rwose bigishyizemo ku minota 23 iteramo igitego cya kabiri, abantu baciye ku rondogoro bati APR FC yanyagiwe, bati APR FC yatsinzwe noneho byabaye ati umukino wa mbere muri shampiyona yawutsinzwe. Ubwoba rwose butaha ku bantu bari muri stade, abantu bose bagira ubwoba bati ikipe ya Nyamukanda giye kubwira tsindwa byinshi kuko kubona ikipe ku minota 25 irimo itsindwa ubuvuga ko iri buze gutsindwa ibitego bitari bikeya. Gusa APR FC yaje gusa nk'isubiraho ku minota 43 mbere ko igice cya mbere kirangira, uwitwa Dushimana Olivier Muzungu aza kuba yakwishyura igitego kimwe. Match igice cya mbere kiza kurangira ari igitego kimwe ku bitego bibiri bya Mukura Victory Sport. Abakinyi n'abafana ba APR FC bari bumiwe ubona ko batazi babayeho bajya mu Rwanda rubona badatuje, gusa sinza amagambo avugiye mu Rwambariro ariko byari byose na magambo arimo politiki za gisirikare, na magambo arimo impanuro za gisirikare kuko ni APR FC yaje yari Amavubi. Igice cya kabiri kigitangira uwitwa Ruboneka Jean Bosco yaje kuba ajya mu kibuga asimbura Tadeo Ruwanga Engineer ava mu kibuga. Ubwo bihita bigaragara ko bari bafite mediane itarimo umukasera ahubwo ko bose basaga nkaho ari abataka, uwitwa Mamadou Ramineba, uwitwa Nibizi Ramazan ndetse n'umusore Ruboneka Jean Bosco batangira kwataka ikipe ya Mukura, bamwita Tuyisenge Arsene Tuguma ku mupira mwiza cyane yaje kuba yakwishyura igitego cya kabiri biba ibitego 2-2. Ahangaha wabonaga ko match isa nkaho isubira udubi, amakipe yose atangira kwatakana. Mukura uwitwa ba Opuku Mensa batangira kuba bakwataka bashaka kuba kwatsa igitego cya gatatu. APR FC nayo ishyamo imbaraga nyinshi kugira ngo irebe ko yagombora ikaba yatsinda n'ibitego by'intsinzi. Bidatinze rero umusore rwose bamwita Nige na Clement APR FC yaje kuba yabona umupira w'umuterekano ku ikosa yakoreye Mamadou Ramineba, uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda arashota, ariko mbere yuko batera iyi kufura babanje kuba baganira kanya gato ubona ko hari nk'ibintu bari gupanga cyangwa se barimo bagambanaho. Bamwita Mugisha Gilbert Barafinda yaje gutera agapira asa nkaho yakoresheje kugira ngo akubite mu rukuta, baro yaje kubigaruka rwose. Uwitwa Nige na Clement yateye ishoti ryiza cyane, bari yagenda kubita muri file cyangwa se ku ipoto hejuru rwose, mu ipoto neza muri profondeur muri parafo. Igitego kiba kiranyoye, APR FC bigize ibitego 3. Abakinyi abafana ba APR FC baraserebura nkaho batwaye igikombe, gusa bamwita Kwitonda Arebaka ati mwikwishima ntago birarangira kuko we yaje kuza ashyiramo agashyingura cumu
arangiza akazi kakozwe n'aba bagabo rwose. Ni baro yafashe ari hagati mu kibuga nka metero 10 uvuye ku murongo w'abanyamikibuga kabiri, atera ishoti rirerire cyane rikomeye, rya shoti bagutera uri umuzamu ukagira ikibazo ugahungitwa. Yakubise ishoti ryiza cyane, igitego kijyamo kiba kibaye cya kane, ibyishimo bitaha kuri Kigali Pele Stadium. Abakinnyi barishima, abafana barishima, abahuriga fan CDS arishima. Ahangaha ni kuri Sports Journalism Galaxy TV, nta kindi wakura, na makuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kora subscribe kugira ngo ubone ibyishimo mu mupira w'amaguru. Mukunzi wa PLFC, ahangaha ntuzajya ukura ubwino mu mikino, ntuzajya ukura ndani za majemidari. Na ahangaha kuri Sports Journalism Galaxy TV, fasha ukore subscribe, duhe imbaraga natwe tukugezeho byinshi byiza kandi bigezweho. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane. Iracyari Sports Journalism Galaxy TV.